Hürmetli yaklaşlarım, şurakayıllar, akbesiller, icılanırlar. Bana bugün bekler rahmetli men şuşu zalda, şurakayıl kılıba binasında zor şara ötkere. Bu bizning yaratkan gazetamiz, Vatanım Tatarstan gazetesi, anın muharriri, baş muharriri Gülnara Hanım İlyasovna, onun hizmetdaşları, bizning yaratkan en zor akademiya teatrının zor artisti Askat Hizmetov, şak yalgış etmedim o edip de yaşlıyken biz ol legendar artistlar indi. Biz Tatarının danın türlü yaklarga taraftargan ordini teatr, Kamal Teatrı hem Respublikamızın devlet gazetesi de beteriz. Vatan Tatarstan gazetesi Sınva vakti oldu gerek Tatar tilini üstürev, Tatar tiline iktibar etu boyunca bek zor şarılar ötkere. Bugünkü şarada şunun bilen bilgili saf Tatarşa etip şu konkurslar, türlü temalarga. Bu yanılış, meni özüm de, uyda da, işte de Vatanım Tatarstan gazetesi aldıram. Ol benim en birinci gazetesi földe tura. Şınnap da kengişmeler ötkergen vaqtta da Tatarşa ötkerge tırşam. Hatta bizim federal struktura menden artık işlevin işlegen kollektivta. Ruslar da köp, başkalar da Tatar tilinin ıntası kildi. Men suyunam şu Aktanış rayonunda şu Şurakay yerliginde Akbes avında tuğanға menin de özümnің biografия нәрселерге тырышмайм енді арттырып та жіберділер бағайды көбірек мақтап. Шулай да менің көңілім білән шушы туған яқны яратып, ярдәм итәсе килеп яши. Чөнки төп сәбәбе аның нәрсә булгандыр. Әти-әнидән беренче чиратта. Мен 10 балалы семьяда хасил болғанмын, туғанмын. Ең кішісі мен, ең кішісі 5 малай, 5 қыз болған енді ауыр вақытларда бет. Өскенбіз. Шоңа көре біздің туғандар арасынан шоферлар да, комбайнерлар да, сауымшылар да, врачлар да, экономистлар да, бухгалтерлар да, юристлар да бар. Қайдағын эшләмәсәләр дә, һәрберсенең менә башка республикаларда Ижаудамы, Уфадамы эшләсәләр һәр вакыт менә ничектер үз урыннарын табып яшәделәр. 59 елда 1-нче класска барган вакытта, әле ул вакытта сумкалар бик юк иде. Инде апалардан нәрсә калган, шуны киеп, ул вакытта галуш дип әйтәбез, галуш киеп барырга туры килде. Сумка югы, әнкәй мәрхүм өзінің яулығын салып, ческәлі яулығын салып, шунда апаларда қалған алифба китабын салып, әмтіге біздің яқта бетін көмәш ипи пішерлер еді. Шунан зор етіп, икпәкні кесіп салып жіберді. Әм әйтті, ұлым, сен бір қашанда кішілеріні рәнжете көрме. Ұлына ұлы, кішіне кішей берсіне тиме деген сөздер болды. Біне аңа неше ал өткен енді, шул сөз хаман менім құлақта шыңлап тұра кішілерге ярдәм ет, соғып оларсың ұлым деген, ол дени кішілер енді алар, марқұм әлі. Мына шуңа көретті, шул ғадет неше алар өткеште кіріп бара, халыққа ярдәм етесі келе, шушы көпірден шыққан кішілер біліп тұра бізе, рахмет еттілер, қалмай аша, жемерлі біткен көпір, біләсіз бекенде. Ортасына кіргешінің түге трактор түшіп кетмәлі, сират көпірі деп әйтәләр енді, сират көпірі сымақ. Тіге ағына бұл шеклі. Онда зор сүйініш. Шушы памяттікті Бейік Ватан соғышында әлек болғандарын барсының исім фамилиялар білән жазылған. Көбісі юғалған. Шунда шешек салып, көз яшылары білән жылап, әтесін, әнесін туғандарын есеп қалып, тұрған кішілерді көріп, мен бір қарағында бір шылам, туғандарын жоғалтқанға. Екінші жақтан сүйінем, бұл хейкәліні бек түзуде үліш көрттім деп. Шушы солған 2 мәшітте кірген, дұғада болған бірсі Әғбәсте, екіншісі Оқтаныш өзегінде, кішілерінің дұға қылғанлары, аларға исем қойғандарын той
Lar ütkärgenler musulmança etip indi. Kurbanlık ayetler ütkärgenlerini kursam benim köngülüm seni şuşlarga. Özüm üçün gine yaşarga kerek töl eken degen fikir. Akşa bir kaşanda jitmeýär. Boylak da bir kaşanda jitmeýär. Benim iskani yok. Jitti akşa şul kadar köp boldy, eýberler köp boldy, doktorga kerek eken dip. İzgilik işlew, ýakşylyk işlew, izgi sifat. Mana şoňa görä de benim ýardam etäsikler benim. Birinci klasda okutkan Malawi Nuriyev, işi baştan sifat bizne harfler yazar öğretti. Mahfuza Pagaliyeva, onlar merhum indi. Nurettinova tercüme apa. Şorakay mektebine kilgeç bana birinci direktörümüz 20 yıl direktör oldu. Hazırda isen 91-92 yaşta Mederis abi Hafizov. Haydar Filinovi hazırda isen Nişe gitip bizne ürettiler, onların da hizmeti köp mektepne. Yine onlarga, özü bilen okutçularga, ülken boğun kişilerine rahmetlimin. Onların terbiyesi olmasa, belki men bugün şu mikrofon ortunda basıp durmasaydım. Dürüst terbiye verirler. Şoňa göre men tuğan ýakny yaratan, tuğan ýak turunda ýazarlar ýazasym kile, şeýgerler ýazasym kile. Şoňa göre aktarışyň Kozandagy ýakturçylar jemgyýeti reisi bolup bitden 20 ýyldan ortak işlibiz. Raýon administrasiýa bilen mene iňilne opus gitdi, onuň bilen ilk tagyz elimtede onuň orunbasary diýip aýtabiz mene. Leysan Fatywna otura sosial meseleler boýunça. Nindi jarlar ýazabys, nindi merapretler Kozanda ötemi, Oktanışda ötemi. Bu yıl mene şunday zor jubiley boldy. Oktanışyň 310 ýyllygy, Oktanış raýonunyň 90 ýyllygy. 3-nji ýyl boldy Alfapa biziň 85 ýyllyk jubileyi zorlap ötkerdik Filarmoniýada. Indigine şara bolmasyn, motor edip ötkerebiz. Sizin Oktanış ýagy çünki jarşalarga, şairlerge boýak. Eň birinçi Tatarynyň görnekli şairi, halyk şairi Gamil Afzal. Oktanış raýonunyň Toktalaşy golunda tugan. Indi legendar. Eň görnekli dramaturglaryň birisi Riza Işmarat Uraz aýolundan tugan. Mintemir Şerifiň awuldaşy ene oğlundan Nurbayan. Suguş wagtynda da şeýerler ýatgan, ýazgan Nurbayan. Endi Alfiyapa turunda aýtyp turasy ýok. Bizning legendar ýerşimiz Alfiyapa. İş holup Tataristan holup artistlary. İş holup Ozat Timosheyev, Asat Valiyev ve Alfiyapabız. Tataristan'ın otkazanın artistlary. Hanevi Şaýdullin, Gazinur Farukşin, Liliya Mullagaliyeva. Tagın unutup ýeberýän bir kürillik baýançybys. Tataristan'ın holup Rossiýanyň otkazan artisti, kürillik baýançy Kiram Satyyev. Oktanış raýonunyň Ýamaly awlundan. Şoňa göre bizning ýok talatly halyk awul hojalygy ýagy ekmek üstüre bile çünki ekmek üstürü için bik tırışıp işlerge gerek. Maňaý kire tongançy. Şoňa iş yaratgan kişi öz ýolun taba işli de bile, jarly da bile. Mintemir abaý mene enek oğlundan, onun bir etisi, anisi, etisi kolhoz reisi, anisi vadi avul kişisi. Ende legendar kişi. Yaş wagtda men 77-nji ýylda bundan neçe ýyllyk bile şul awulda işlerge turup geldi. Olaryň bütün tuganlary, bütün aileleri bilen nende hizmet yaratgan kişiler. Gururlanabız bütün devlet, bütün ilimiz, raýon gururlanar. Şoňa göre Oktanış bilen gururlanabız. Eli bugün de mine rahmet Gülnara İlyasyna zor meraperiýetini Oktanışga alyp kelip
Әле аларның беренче тапкыр күрүдер. Ватаным Татарстан редакциясының баш редакторы аларның коллективы белән Шуракай клубында шушындай чара үткәрүне. Мин белмим, соңгы вакытларда андый. Бу зур үтәргич, чынлап та. Зур горурлык. Или булмаса, Галиаскар Камал театрының күренекле артистының монда чыгып малайы белән җырлавы, ул хөрмәт итү ул кеше. Ярату. Шуңа күрә мин район җитәкчелегенә сезгә, сезнең коллективка шән күңелдән үземнең исемнән Шуракайлар, Җыланлылар, Әгъвәсләр исемнән шән күңелле, ихлас күңелдән рәхмәт әйтеп, сәламәтлек теләп